ukaba utakayo. Haleluya. Ariko ijambo akuzaniye muri kino gitondo nuko ubandanya wihanga. Umukristo w'ukuri agirwa n'ukwihanga. Haleluya. Umukristo w'ukuri agirwa n'ingeso nziza. Haleluya. Hariyo ingeso bene data dutegerezwa kugenderamo, kandi iyi ngeso y'ukwihangana niyo itwara ingeso zose. Haleluya. Iyo udafite ukwihangana uvuga ibyaribyo byose, nayo ibyaribyo byose igutwara amasana. Kandi umuntu avuga ibyaribyo byose ntaba afite kwemera. Haleluya. Ntacyo rero twahurira mu maboko y'Imana igihe dupfukamye tukemera kuyisenga. Haleluya. Twemeye ko turi abakristo bishaka gusenga. Nta mukristo adasenga. Haleluya. Iyo muri kumwe uti wamusenga iminsi yose, wamusenga iminsi yose, birakomeye cyane wamusenga, kuko udasenza atakagutwara. Twabye dusenga. Hari igihe bishika ukaziruka ufise porogaramu ugasanga uribagiye gusenga. Ntibirashika ngo uzinduke ugasanga wigeze muri dushe utasanze. Jewe bigenze gutyo ugasanga imbabazi zawe, kuko nta na kimwe tutangura gukora tutabanje gusenga Imana. Kubera iki? Icyo twakora cyose tubanza kubwira Imana, kuko byose ari byayo. Haleluya. Rero nakuzaniye iri jambo y'uko umukristo ategerezwa kwiga kwigenza ubukristo buserukira kugira ngo abantu bavuge bati ujyana n'umukristo bakubahanira uki, kugira ngo babone abantu bati ujyanishije Kristo. Reka turamubonamo agatima ka Kristo. Twokora iki? Twokwerekana iki extérieurement? Uko nambaye impuzu, uko nawe wambaye iyo shati, uko wambaye icyo gitebo, ukwiye kwambara iki hejuru y'izo mpuzu? Ukwiye kwambara iki? Haleluya. Reka dusangire ijambo abaryo ndabakiramo. Ndabakiriye muri iri jambo dusanga ikete rya kabiri ryanditswe na Petero. Ikete rya kabiri rya Petero, igihimba cya mbere. Ikete rya kabiri rya Petero, igihimba cya mbere, duhere ku murongo wa 3. Ijambo ry'Imana riratubarira ngo ubukristo buserukira mu Yesu, kuko ubushobozi bw'Imana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose, tubiheshwa no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Uwo duhamagara wafise ingeso nziza, uwo dukwirikira wafise ingeso nziza zose, ingeso nziza. Haleluya.
natwe rero dukwiye kugendera muri siporo nziza. Haleluya. Ibyo byatumye aduha ibyo yasezeraniye by'akamaro bihimbaye cyane kugira ngo bibatere gusangira n'Imana akamerere kayo mumaze kuhunga muva mu iborero ryazanye mu isi no kwifuza. Mbere kubw'iyo nyandiko nyine ubwanyu nimugire umwete rwose wo kwizera kwanyu mukongereko ingeso nziza. Ubwa mbere tubanze twizere tuce twongera tuvyongereko ingeso nziza. Ingeso nziza uzongereko ubwenge. Ubwenge ubwongereko ukwirinda. Ukwirinda ukongereko ukwihangana. Ukwihangana ukongereko ukubaha Imana. Ukubaha Imana ukongereko ugukunda bene data. Ugukunda bene data ukongereko urukundo. Haleluya. Haleluya. Ibi bintu n'amajambo asiguye cyane. Nariko nshaka kubarandira hariho ingeso nziza dutegerezwa kugenderamo. Izo ngeso nziza ndabisubiye